ngamwandiso puo numero 1 ngenjeyin na mwisheze ndungu yejo kaujibwa jibe tujibwa tijibe ngamwandiso numero 1 mwandiso puo 1 ni jeyinu ya nzuani ni jeyinu ya ngazija inomjo kote video safi ya ngazija ino aucun de senzir numero 1 si wono video zisirkulewo Facebook bana ya wandu ambao ka kutuimu ila mahaba ririfi mahaba ndani ya wanamshe usujudio emrumahi alafu wanaume na wazazi wahimi waremozi gelegele na ujibiwa mwanamshe ngusujudio emrumahi bofu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nsujo ya wane video yondo mwanamshe haruku hanyama ngusujudio emrumahi harila mahaba harila kutuimu. Quelle coutume تسجد لغير الله ولا نسجد لغير الله rambilu arti sujudi ya mritote Mwenyezi Mungu halafunga rambo kaino kutimu resujudi ya mwanadamu fundi utizame bango jodeziwa nebejoka hunde mimi haja mrojoka hundea mimi amina haja ikatambeza Mungu ni mtume mtujo ndebya wone video yo ya Mungu jontina jema u commentaire video nge virao Facebook bana ndola imwana mshi hahimi mtatake ngum amrisho ya sujudie mrumai la ilaha illa Allah mtatake ngum amrisho ya sujudie mrumai bahimwana mshi ndizo hende hanya maharuku hasujudie mrumai la ilaha illa Allah eyabo usilamu ngonao eyabo yediningyo nao eyabo muislamu nge islamu jani eyabo jinjelewa fala tasjudu lishams wala lilqamar wasjudu lillahi wa'budu eyabo rambi barti sujudi jua rti sujudi mwezi rti sujudi miri rti sujudi mwanadamu shayabidia sujudi lwa yemzima Allahu wa yeche alafu rambe yokutimu rambabo yokutimu bayisho shihindi harisho shihindi bawa hindi mndu henda hasibu ntiha hasujudi mtata hena mbaba hasujudi mndu mahasibu ntiha nyama hasingara hasujudi mindu haju bahemndu mene mrumshe hasingara wala mndu wetwaju alafu banga mwanzo mke wahindi wala watu amini Mwenyezi Mungu wahindi waabudia wambe wahindi waabudia wambe wahindi waabudia ukojola mbe wahindi wakurenga madzia mbe wajiba hawambai ila walande Mungu wao ngamwanzo mshenkeze wahindi ya mahabashi hindi subhanallahi alazim wa atubu ilayhi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah alafunga bwana rasubu twaheba no wado defend ukaila kutuimu shaka mtsomba hizo kazi rendo kamtsomba hizo haramu kamtsomba mrukabe sujudi ya mrutote Mwenyezi Mungu wanadamu Vwatuhia watu vanu wasubuta udamba iyo kutimu iyo mila keli mila la ya usujudi ya mwanadamu ayo rizoea keli uzoea la wamrasujudi ya mwanadamu mrasujudi ya mrumma mrasebo nta sujudi ya mrumma mwanadamu na sisi rambilu randi rasujudi rikazo usobo nti rambi subhana rabbiyal a'la rambilu wala narka'u illa lillah riti rukuu itotundo husuni mwa Mwenyezi Mungu mrati rukuu itotundo husuni mwa Mungu alafunga randura rukuu mria nyame ya se rukuu jao ya sujudi ya mwanadamu hamandaye ye wanadamu kamri Mwenyezi Mungu kamstaghfiru mwaranti ukabanu ino kutimu doha Mwenyezi Mungu mkabatse udamba ino kutimu imana Mwenyezi Mungu yabehe mitume waje warambi uke kutimu inumbi ya kutumu inu njema ye mila inumbi ye mila inu njema yonde mana Mungu yabehe mitume yaje yambiyo wandu wa Maka ukazinu mfanya uti njema wamba zinu zirizoea ya Qur'ani ngio yabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haileza qalu wajadna abaana wadu hamba ukazinu mila zinu kutimu rahundrano wa baba hatu no wazaza hatu mtu katojua jarambia rilishe kutumu zetu maana zinu riparana wa baba watu na mama zatu yode namna wandu wa Maka wambia mtume yode Qur'ani nde ya hamba qalu wajadna abaana
wakati wambilo warantize kutuimu zilo kontro ya Uislamu, warantize mila zilo shirki na kufuru, basi ile jawabu wambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana qalu inna wajadna abaana, riparisa owa baba hatu no wazaza hatu zinundizo wakaufanya zinundize kutuimu za hatu, haina mrungene kutuimu ya hage mtirinjile kutuimu ya hatu. Kutuimu ilo kontro ya Mwenyezi Mungu na Mtume yaboja ilo kontro ya Mungu na Mtume, ilo kontro ya heza Mungu. Mwenyezi Mungu habe ayahamba ukana awala ukana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtaduna, yebaishe amanzo ntimizio njoja yinu ile njoja harumwe dwesi yaho wangazija au kainde dwesi lur ya video yaho wakomore wangazija yiho njoka hitende ilo nazi habari ngamtimizile suala la mwandoli. Mwenyezi Mungu habe ukana awala ukana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, yebanu ngwatsungwamba inumila uzinu kutuimurazo ya no wababa hatu no wajaja hatu. Mwenyezi Mungu nguziso awala ukana abauhum la yaqiluna shay'an, yebesho wababa ha ukwaja kawa na akili ya umezwire ukazinu kazirendo shawatoka ufanya mazoea shakwaja kane akili ya ushinda wajo kazinu haram wala yahtadun kwa jadunga zila Mungu ya hamba nizo Mtume ya hamba yebanu ngamtojomba ngaridungawo yawe difference hili ya baina ya mjuhu na mwana ngunguzi iso awala ukana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtaduna, basi ngamtojomba inomila beishwa ngiyo kontro ya heza Mungu, beishwa mba ya mru na mzazamru wakaufanya mila ilane kutumwila kwa jaka na akili ya wele wakazila haram kwa jadunga zila Mungu ya hamba nyitodunga ubo Mtume sallallahu alaihi wasallam ntiyemna puya bonge nitimizile suala hilo la huwa ndo wasujudie mwanadamu izo kazirendo na mrensi ba yoti kutuimu yo shirki yoti kutuimu yo shirki yoti mahaba wahendi wala kwa tuamini Mwenyezi Mungu wahendi wala waabudia wambe mtsidunge ndongo za shihindi ukamra sujudie mrumahe ya nyama ya ruku ya sujudie mrumebu wa komori na mkeravi na Mwenyezi Mungu. La tasjudu illa lillah, mtisujudie mru chote Mwenyezi Mungu, utisujudie mru mao, utisujudie mru mshao, utisujudie mzataho, utisujudie mbaba hao. Mwanadamu kasujudiwa ya usujudiwa Allahu Rabbul Alamin. Watukufunga mroho harimwe epuwa ya mwando hiyo nije uharimwa epuwa ya biti ili njo hujo harimwa epuwa ya raru ya hevi deweli sha maskini rahane jatimize po ya mwando yinunga msikiti ho kana nyunyi irishindi nyunyi ambao hudhud iyo nyunyi wazo iparisa wandu wasujudia mwanamshe yao wandu wakausujudia mwanamshe wakausujudia najua ye nyunyi iyo ishemeza irambio iparisa wandu wasujudia mwanamshe irambio iyo nyunyi wasujudia wanajua irambio ngarishindwa ni nyunyi bwa komori nyunyi ambao hudhud irambio hata ijoha Mtume Sulaiman. Mwenyezi Mungu amba watafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adhaban shadida aw la athbahannahu أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. سبحان الله. nyunyi Mtume Suleiman haunjulo wandu wa hahe ilintimize po ya mwando yenu ya video maiwana isirikilewa ya mru wandu wa sujudia wa mru mmeuka la mahaba na kutuimu kazirendwa mtishenkeze Mayahudi na Wahindi watu amini Mungu. Mwenyezi Mungu amba watafaqada at-tayra. Mtume Suleiman hauzisa yezi nyama haunjilezi nyama hangalia enda shibisha tu shitsovan da shibisha tu preza da shibisha tu huja haishele ukanga mwenyama shambwa hudhud
watafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudud hamba yeshe nyama yenyunyi ambao hudhud ngiondahu aukansiwona bana wabiri muda tihale wala hudhud harambiyo haja Mtume Suleiman amba ngamjokuni kapinisi nziro au kahure tarene conference yenyunyi amba ukana inni mimi nyunyi ambao hudhud ahat bima lam tuhit bihi bahibo Mtume Suleimana siparisa ndongo watuzijua sijua ndongo raha watuzijua inni wajadtu mraata hamba ila nyunyi ndiambao hamba siparisa mwana mshe Mwenyezi Mungu amnika ufaume na nyumba njema na jeishi na kaumu ya hahe ngo yabo sujudi ya wale jua wasujudi mwana mshe huo wahi mwana mshe huo nele jeishi la hao wasujudi ya le jua wasujudi ya mritoti Mwenyezi Mungu wahi nyunyi nerveha yenyunyi heya usiu yirambio ngeli lao ijeishi takuwa Mtume Suleiman ya nabii Allah weza udiri kwa wandu wao bangu wasujudi yao jua kwa tusujudi ya Mwenyezi Mungu wapotea nyunyishe meza alafu nyinyi Facebook banu ngabo wandu ambao kana yokutimu gamsutene mwanadamu ya sujudi mwanadamu nyunyi yimshindini nyunyi isikiti hayilili nyunyi la ilaha illa Allah wazo ilili ishemeza irambio yendo Mtume Suleimana yamba ya nabii Allah siparisa wandu wasujudi yao mrutoti Mwenyezi Mungu alafu sisi wako mwerikweli 2022 ngari kubalio mriado ambilo kasujudi mndu ma unyame urukuru bawa wahindi wodofanya zindegimeraji na zindegimeraja na tijindobi sapnahe na tijindobi na sharukani wodofanya hizo alafu ndizo ngonzo ushenkeze wahindi usujude mwanadamu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kazirendo yejuka uhausi una hiusio yejuka unervega na nerveye yejuka hunde ya tampi pour le toi tamintina haja na mrujuka hunde ukamika doishila wandu ranzi mintina wakato doishila wandu meka mrande ya tamintina haja ukamika doishila wandu ranzi tsina uzia wambeza mngune za Mtume hata mpaka tila wa duniani bana iyo miadi nani kaya ni humba tsina uonambi ni dazi tsina uonambi zilo kinyume nedini ni dazi iyo jame shehitwa na shende shanja dazi wallahi alazim lejuwana lisihe harimu mhono unulikensiwa womwezi ushuke ukensi harima lebegaleni ntsina uranti huamba izo Mungu ya hamba nizo Mtume ya hamba na uharaza na ike kutimu na ike kulutimu na ike kurutumu na ike tijindini hata ikangiyo kinyume nedini ya Mungu ngarju hamba kazirendo haram 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 wallahi alazim fundi satiro harimwe po yonga mjo harimwe po ya bili ili njo utimize po ya bili inu ili njo hujazinu harimwe video inu longa zija rahane jaje po ya bili simwambia nizobana rahane jarimwe po ya bili maana mjo ko jarimwe video inu za jiringa zija njo kanza ntie video inu ya jiringa zija ngamjo harimwe po inu kaunga jiringa wana dakika washashi ngenjo harimwe video inu ya jiringa zija yo rahane jaje ngamweshela ukatsilani ba ukamtuzi ila wadingorengwa itambashe tilo ila haram bofu mrumdadze na jibiwe mrumbaba na jibiwe mrumbaba tijibiwe iyo tampi iyo haram tizamba bana bofu tizirepete izo mzidinre shelezisi zo haram mruka dola la ni mrumahai mriye jayambi ya wanruka halala ni mrumahai hoja mrambi ya wanruka haunriha iyo haram ya laana ilona dhambi izonga ijiriyo rangazija ramzuani ramaure ramwali ngejiriyo le dhambi hilo la ukaha unria izo kazi rendwa ilo dhambi zero ngamrepete puwe imana yuntongo yo isirenga nguvu ngazja nzuani mwali maore yenrungu yungio na mvu wanrongo wakansi wadolinda waishie ukae mwana hashemeza ngulilo izo twabia za Kiyahudi wofu izo twabia za Kiyahudi wanrongo wakansa rumadzaze wadolinde mwana hawe hanjosha mbroni wadoishoke mwana hawo ngulilo ngulalo ne mundu mai wadolinda jawa mbiyoka haunriha subhanallahi alazim subhanallahi alazim fundi ngojodeziwa iyo mila na ikemila
na ike kutim na ike kurutum na ike kurushazi ekangiyo kinyumeneza Mungu na mtume wallahi ngamjozamba bofu yemilana ike njema itike kinyumeneza Mungu na mtume yekutimuna ike njema itike kinyumeneza Mungu neza mtume shaina ijo kontreza Mungu neza mtume minga mjozamba bofu ngamjozamba mruna heye nyonga hata yajisuka jivurizo barini bofu wallahi alazim mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana ngamwendeleyo mtume hamba ukana inna min shirari alkhalqi inda Allah mtimizendi niyo ndo jahari mwayinu katorji jarumeza he video niranzori tiba mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana inna min shirari alkhalqi inda Allah mwanzo njohari mwe video yinu tialeba mtume hamba inna min shirari alkhalqi inda Allah hakiko harmo wanruwai Mwenyezi Mungu ya walaani hunduniani na akhira wayi walaaniwa man yafdi ma jara bainahu wa baina zawjatihi au kama qala alayhi salatu wasalam demru ya lala nemru mshahaye au nemru mahaye ya jayambia wanru ya ukana ya wambia ndongo ya zifanya ye nemru mshehweta ndani bofu emru wahalaaniwa mtume hamba waundu wanruwai alafu wako moringa nyirathi mlaaniwa mke wanruwai sababu de sayro joko tulo harimwa kuveti wako mori wangazicha wanzuwani wamwale wamaori nyoti pia nganyirathi bo wako mori mru ya laaniwa yene fami ya undrihende mrumu duniani na akhira sababu ngujoka uhala kuveti yatini waturasa ero yewatate ila ketso harimwa mila ila kufru zila twabiyambi reka wende hwamba kweli reka hubali ya damu ya kweli huja hutiarmu hwamba hutabala hwamba haunriha yu haram hwamba ndrongo za jiri mrumene mrumshe za hau ekazila nrabo tena hudublewa hauka hwamba nrabo hurudi hutowa aibu hurudi huja hwamba nrabo hurewende utinzi nkudume nkuhu hurenge damu ya nkuhu hutabala huja hwamba yondoka haunriha bofu suwazo milinga we harma danji rekazo kweli haundrushahe yo haramu hoja wambie watu yewa homrutswambia mndu yo haramu hatoda honi haramu fatuza mrambia wandu walobonze homrulala ne mndu mshahe ya jambie wandu ka hafanya jao yo haramu doda honi ranziko tso wambie fatuze homruja ya unjile wandu amjia kaze dishe ya doamba haundriha halala nemru mahe hamtowa damu subhanallah alazim kel hont kel la'na alafunga watu janrambe yode mila ya hatu mila tijao yoke tarma mila yendo kenyumeneza Mungu na mtume izora mbilwa riharasi garjo kubali mila njema shatsinda ilo kinyume neza Mungu neza mtume watukufu haizonga mlaani kado ya bili tena uka owandu wafanywe ndongo izona wastaghfiru waziye bamru kado lala nemru mshahe mru kado lala nemru mahe yeja yambia wandu ezajiri izo kazirendwa ikamru mshenge na undru shahe ikakatsina iyo amfera hahe nemru mahe iyo sekre hahe nemru mahe izo kazambiwa wandu bofu iyo ndongo yahe nemru mahe wongo ajula nao izo sekreza hao na mrenzi ba izo kazirendwa ekaya mkubali mwelewa ngojotaje mu yabofurelewa yakubalizo na hamba ngojotaje mu yabo ekamru mshamru ngena undrushaye ekakatsino undrushaye iyo tsamfera hatu iyo tsamfera ya mnji karja kawarme mahadisi ya hao karja kawarme zendrongo za hao izo ndrongo za hemru mene mrumshe ya mahadisa hao waju hadiso shambroni ukahaparisa vierge ukajaparisa shayo tindrongo za mji ribale wanurje rikazesinia haundriga izo kazirendwa iyo laana mtume haharaza bo wakomori mtizifanye beizo laana aizo timuzi salile suala hilo kama njoo nijibu ukanyizo kazirendwa mtume hamba haram mtume hamba laana shani muzisoni ukana yemkubali ukamja kubali iyo tsamferi ya mndu
shayu anferi ya hemndu mmene mndu mshe izo kazi jarinjia ikamndu mmala na mndu mshahe ikaha hundrika kajaun izo tiza hatu iyo sekre ya hawo nejuito wabonze haja hamba ndungowo ukawafanyi hajau halala naye jau haundrika kajaundia yabo hundu laana hakika hundu laana duniani na akhira. Tisatiroho harimwa epuwe iyo tikahanza ili ni mwelezeni haukainu dini ya Mwenyezi Mungu rambilo rambeza Mwenyezi Mungu neza mtume ye ulo radhi ya keradhi ye utiradhi ya tikeradhi fundi ngamjo harimwa epuwe ya bili. Satiroho harimwa epuwe ya mwando ila shaika na ndrongo zinji irenge wakati mwenje ngamjo unisame ngamjo harimwe puwe ya bili wakati mjo kujo harimwe video ino lanzoni bule banu ilimje mmonendo video ino zajiriho ngazija mjo kaushangaya ezajiriho Grand Comore au kasise hazatu rambeze mbi ibanu kututowa darasa shangwambu ino de darasa uharazambi jojamba banu fundi kututowa darasa changu uharazombi yonde darasa Mwenyezi Mungu haba wanha anil munkar wasbir ala ma asabaka riharazeze mbi risubiri heine ujoreli hidza wari rende nayi redo subiria riharaza zembi iyo nde darasa nkuu do amrisha zenjema riamrishe zenjema riharaze zembi iyo nde darasa nkuu rambilwa rifanye ni Mwenyezi Mungu ya rebeka kundunia watukufunga mjo harimwane suala la bili ngejubira vitfe au katikati vumbu wa juzi suala la bili siwono video ya sate na tazinu zandi sotilwa wora vumbu wa juzi ila ukana yoti njema homrudo rwa mwanadamu yoiko wakati wa mtume skilavuyo yandiso wa Arabu alafu wasawende wa unjiliaze video zaho wandu warwa yao wandu watia Facebook ngazibirao ikebala ngwari shangazao ikebala karna uzamba nabo kwa tunjua mimi fundi Jibrilu ambese wanu bese wodoni shasha wo kwa nji bofu wanu wodoni shasha wo kwa nji ambese yewo kwa nji mimi ze video izo zihezwa Facebook abaha waziheza wazitambaza wandu wara yao mwanadamu wamtahari mwa janaza wandu wa mnroja wamtahari mwa janaza ngusomewa Yasini na enge na mokajafa ariyo kutwimu fundi utusubuti uzamba ba yo kutwimu ngojone wanu wa shangazondo besonu ko tutafundi Jibril wanu wa shangazondo bebe tuka hunshangaza ndeye emitidezi waniwanga mitilihizi waniwanga ukabona rjo mshangaza kana uzamba tena ndo tutoka uzamba tena ndo bebe tutoka uzamba rutumshangaza rutumlihiza katosubutia rivumbua katosubutia zivumbua tena wende bebe tutoka subutia zivumbua wendo bese nikamjifundi Jibril nido mushashara kamjamona bese halafuza ndongo zinu lana ngwarenga mrungurengwa hatilwari mwa janaza haba hiziwa hari mwa janaza namo namwangali mrungu tulwari mwa janaza namo arabo yokutimu sha yokutimu mbi ya haramu bofu yokutimu mbi badi atokata mtume waka kutumu mbi mtume hambilwa jazizie ngabwajomba sabu maroko ngabo wakufanya na mwishiye ujinga tu ukamaroko ngabo wandu wakurwa ya wanadamu ekuja twakazino nezemila za ho Arabu waondo wako urendo wanadamu watwana na waruma wajirenda ukawonde makabaila nezefami wadoralo ekuja twakamtume uhabe wa makajazie na makao wa Arabu kamja twakabu Jahali wa Mwarabu kamja twakabu Lahabi wa Mwarabu alafunga wandu wamba sabunga wa Arabu wako uzifanya wa ya wandu kelino maroko odorwa wandu alafa ntwakia mongo jamba maroko wa wandu ntwakia mongo jamba Abu Jahali haram bahurwa yabo mngwaka ube hamtume ajarende yani yabo mngwaka ube Qur'ani jirende yani yabo mngwaka ube mitume ajarende yani ekabo ngarjomba wa Arabu afa yengabo mndu jindu biatenda Mwarabu yabo zendongo Arabu afanya ngo mjamba narifanye banga bo Arabu wa Maroko na ndio unafanyao ya Mwenyezi Mungu tsinda mbari mu Qur'ani al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa o Arabu waonde makafiri wa zero na unafiki mziro yengabo mrumu yatenda Mwarabu bofu ngabo Arabu wema sha engabo mrumu yatenda Mwarabu ye makafiri wa huoti wa Arabu ya Abu Jahali wa Mkomori ya Abu Lahabi wa Mkomori ya Abu Lahabi watu wa Komori wa Arabu
wandu wakaurema mtume lebo mfulia lebo Taifa Waarabu wafulia mtume lebo mpaswa shaitwa wandu wakaudorenga wandu warenda maskilafu we wabilali we warenga wafanya maskilafu wende Waarabu wandu wakaurenga na nyasi bilali warenda maskilafu we waroya hizo yoni ngoni mwenza ajabu za duniani ngoto parsa mrungu ambo za hetsi wono Mwarabu Maroku haralo alafa bongo fanya banga Mwarabu ya Roma kujajua kawa undo wakawa semila inu kujajua tangazija emila inu ikaya eilanda yo ilo Arabuni inu wandu wadingoralo iyo ngazija wanangabo kwamba mimzuana bo hufumbwa nzuwa nzuwani basi inu atangazija wandu wakaudoralo bofu haina mru mzuwani ulo na imani ujua mguna mtume uongwelewe haki bofu haina mru mzuwani ngwelewe haki ukakweli nde haki inukutimu njema na inukutimu mbi ngujuo kabatsi mru mzuwani ulo na imani uro Mwenyezi Mungu mwenza hikma ujosubutia mbe izo ndabo fundi utizambe jamais haukangu juo kana ngasina kutimu ilo kontro ya Mungu na mtume ngasina na kutimu zilo njema ya lazima rambezi lombi rirenti rambezi njema ridunge haizo ngudisha mramba ya bofumba nzuwa nina zinuzi zandisangazija inu ya udoro ya wandu wando tujue hadithi zinu za udoro ya wandu za ufinga wandu mtu mra ya harima janaza zinu zandisangazija zikazijandisa nzuwani ihondo wakema sultani wadora luangazija mrura lo harima mji hata henda harima mji mrura lo mahame huenda mbwanku mrukazo hapo mafuzi juharalo ihondo wakema sultani wadora lo zinuti nzuwani zinutiza ngazija bai zintiza mwali bai zintiza mahore bai zinu zandisa Waarabu wazeneza uharimwa zentiza Kiislamu ye kufru inu wawandu warenge wa usilamu uja uharaza uzia sheinu tisuala ukabanu wanzuwane no insuala ya hedini ya Mungu nezilo kontro ya hedini ya Mungu nezilo njema nedini ya Mungu rambilo rifanye shainti suala uka yabo yokutumu wanzua yato wangazija inukutumu yao ato wangazija horwa ya wandu inukutumu tena huangazija shayo kutumu ya haramu yokutumu ya shirk humrudorwa wanadamu aizo inu na mwelewendo zinu haram reka mgazija ndi ufanya reka mzuwani reka mmawori reka mumwali sito zambaba nukazo haram ketina ukabanu mji fulani au bavu fulani haina uzijobira ukazinu ngizo masiwani yomane ngatsingo jiri sito zamba mruna uzise kujambilo ka owafa umenga zija waundo wenyi zinu wakaudora lo haku na abonga rizamba ukazinu haram zinu haram fundi kutsurudi tena ntina ureturne zinu haram bofu returne tina uretur zinu haram yewa hodorwa wanadamu mria kazuwa janaza mria radwa mrado soma ya sinama mria hafa ukayo kutimu mbi yewa bofu yokutimumbi kena ukiri ngamanzo nsieni njo harimwa elesu alela rarulilo treluru la jiringazija shanga mwanzo neleze ukazendrongo zeni za udorwa ya wanadamu inufami ya kikabaila na fami ya kifaume yonde namne fami ya hawa nrudo rado iyo ndiyo Mwenyezi Mungu ya haraza ye Qur'ani ya haraza Mwenyezi Mungu ya zubisaze aya ya eleza wakati wandu wakaudorengo wandu wa dharau werwayo wandu ze kutimu zaka kontru ya hedini Mwenyezi Mungu azwe hamtuma jazizia mtume hazizia mtume sallallahu alaihi wasallam habewa jaziye zembi ya releze zenjema haizo zinu za udoro yo wanadamu mrie wakazaru majana za naungo na mwerado zinu haram wanadamu hodorwa ya mwanadamu hamada uwe mkazari majewe mroaya ukaunufa ume yinu haram bofu nga mrepetete na njojo harimwe numero 3 ya mwisu banga buwandu wafikiro kabanweka waja Facebook ya waja wade ya mndu mananga mina nruwa ili wanambeka bofu banga buwandu wakahudea tabe mintina haja kamro ndea ata mintina haja tandonga la video za mrande mikadwa zangalia ukabunga bonga rujo kumshangaza rimmenase rimdeye kana usubuti yambe ndani ndo ewondo betu kutangaza fundi Jibril ukayatsambe ndongo kazinu haram ewondo engono watukufu
engono serikali ya kamili, engono jeshi la kamili, nitsoka mhara nao na ligabili na ndilo nziye ntisaidie mayatima na zirewe niziye la pitali ya mtamdu na wela pitali satibe kaza materiali haziange yandisa. Engono serikali na jeshi na tsuhura, serikali na jeshi na tsuria na ndilo nziye ntisaidie zirewe na mayatima niziye ntifanye aktivite darasa zizilo na mbangami preni ulwani fesha mtuzia na gabili serikali na jeshi na gabili na mbanga rifanyao rendelea kutuja mrujo kwa Facebook mrambe handea iba no ngono wenza maana walona mvu wasubuti radezi wa hata Facebook banu hata radezi wa dunia rtsona haja fatuza nrojo kwa utizambe bango joli hizo ikamraliza kutoka nifanya damindo mimi kutoka kushangaza dao besoko tuja fundi Jibril besoko tunjua raha kwa tunjua anari mshangaze rimde bakana uzabatse dami mimi mruka doto tanyoshi au kama mnungwanzo zendele juma kama tutonyosha mnungwanzo nyoshi juhe inji rahana yao watukufu wa Islamu ngamrepete zinu haram bofu zinu haram ngamrepete yewa haram fundi zinu haram ngamrepete yekutumu yinu harimu Uislamu haram wandu kwa dorwa ya mwanadamu heni wandu kwa une kutumu ya hao shekangi yo kontro ya Uislamu lazima zangu heni wandu chaque personne a son coutume mais si contre dans l'islam lazima zangu kainu haram kabati ya udoka haram heni kutumu ilo kontro ngarojo uzamba rekanga zicha rekanzuani rekamwali rekamawore ejujojibiwa tampi pour le toit mruna jisuka jibe ko barini karna uba mruna fasi eza mkune za mtume karna urantize shirki zendeleye na singa sinamo karjafa ngarojo uzamba fundi ngamju harimwa ye dossier numero 3 ndayino abasa sati timizizi la za howandu waralo awoti zirepete ndondondo ngamjio oharimwa yinu ihongazi jeza jiri nibulie mwone video ndondondo amjobu waba samone video bwa tukufu amanzo mbuwe matu mwangale video yinu ezajiri hongazija bof gamanzo mwangalie ezajiri hongazija inde numero 3 ikawe katsambe yinu ngarjo utimizirizi fundi na mjiprogramendo mbuwe mashishio mbuwe ne macho ne zero banga mjoharimwa yepuwe yabalia etrelur ngamjoharimwa yepuwe yabalia trelur yajiri ho Grand Comore ngazija na mbuwe mashishio ne matso nero ni bule video ranzi mwone ngemwishie ze habari ani bule video mwone heni ya yonarima ze page bofutitie yunisa yoni hane dunia monti yunifanya wa mpubliki Comore na mtulie mje mwone video wenu abasa haina ulo tayar ya TGM ya partage ni joharima ze habari za hepuwe numero 3 rahane jajo harima yepuwe numero 3 ngamjosheleza wanandrongo wa ili vit fenti jo wadiwaza kati njo harima le suala linu ngamjo jinerve bof ikasatibule video wenu ngamjo jinerve ukatina ukana limiti bof ngamjo rongo wa iza mgune za mtume sampeur fund watsina uria mndu ejo kaulia ngujo tao ejo kaunerveha ngujo jilata ikati njarume video wenu abasa inunga bajoka migugumana mbenye video wenu abasa njoka hivumba bana basa fundi de video njoka itabasa izo ngamjoni bamna yini minute neshelezise wanandrongo wa ili vitfe eya mwando bwa tukufu ngamjoreje Dubai maudu wakati jajida sikojari mwandrongo za preparation ya wanrojo kufanya umra si jajida maudu botasinga jobidin reje Dubai ni baki wate vendredi ukangamina wandu wa timu 10 personi wajoka huja wa timu 10 au 11 wajoka huja umra na unga jo wasuli Dubai ye vendredi na wandu waonga weka kwa jatimu ye maha ya mruhenda umra wa yeche mwanamshe ya tutimizi 40 katsudobuliwa wajawa mbaba hangu abuli yao shaba hangu atabisho mru reporo ikamuka jatimizi 40 kajadunga na mwana mahe kajadunga na mjomba hage mrunguruditse na hatabisho reporo haizo ngamina wandu yawe kwa jatimizi 40 hiyo yabongi yo obligatoire nridini rohe maudu botasi
ni bezendre je Dubai ilini jenike ho aeroporo ho salle d'attente ye vendredi wajoka huja njeni wabalie mimi wami watijoka mrumza za watabiha au wakamwana wa erdarasabu hatabiha hajouziswa suala ukabane mwanamma honda mweje au bana mjomba honda mweje ilini kaya yabo ilini fanye papie ne kartasi ya urenge garanti ya uka mwanamshwa hatu ikawa mru renga garanti ili mratsikane mushkila yesheleka mrungu njio Saudia wakati mrungu tabishiwa ikamru kaja timizie 40 halafu mru kaja dungana mwanamahe au mru mahe nganzao papie ya garanti aizo yabonga mjoni samihibu watukufu ili tkanzani mweshelezeni mna nrongo uokana yawe darasa leo kena ukarenga wakati mwinji dezen nrongo zino kazi ngizo yirja amjonjaye puwe ya mwiso yinu inde ilo lure kati fungua ritowe fatihari ziye au kama nzon lale mbabi na kabula leo ili njuhe na tasi nga mwanzo nrohe na tasi ili nreje Dubai nrohe Jida nende Dubai amjodunga mfiyo ili ngejore nga 2h tabasi mwanzo nreje Jida Dubai maudu zabari indini nende na lindo wandu hangu wa erdarasa wao walio onzo hauduzu nende na walinde sur place watijonjia wa aeroport Dubai wambilo wa change voli mrajo ambaharate au katujo mahala wauzi siwa papie mrumaho au jao nende na ke sur place holiste datanti horo harma vyo wamini warenge ni wabalie wami hatari ridite na ridireje Saudia jerfanye wa umra insha Allah taala wa khanzahi rabbil alamin ayuza bonge bido maudu meso ni rege Dubai nende na walinde njeni warenge Dubai wa aeroport ni wabalie direct insha Allah taala abonga mjoni sami au kake jabidi mfanye darasa bidin lale na kabula leo ili njobe zanreje Dubai shanga mjoni sami ika obligatoire zendrongoze yabili tena ili nje harima ndrongo yini ngani mjulizoni ngamjo sakomori 2 fois avant ya 2024 bof ikatsamba mi ufanya ngani mjulizoni ndrongo hiyo ngeni tie video bof ngamjo sihakomori mimi fundi Jibril 2 fois avant ya 2024 fundi ngamrepete tena ikatsamba mi ufanya mimi fundi Jibril ne hamba mi ufanya na wake mvua na wake miguguma na wake mbenye bofu atasio ngamju bofu purida ngamju mruka do umuharima zozo kado mbili ngamju bofu tsamino wandu alo yiho ngamju bofu tiwanika confiance ngamju bofu tawa ngamju sakomori 2 fois avant ya 2024 skandani mjulize wala wamba wakana uparoja hunu kana usubuti yache basi wajono natija yewa wajowe nabona handa komora ngojo rengwa kabata hata ujonrenga mali ngojo fungwa kabati hata ujoka unifunga mali bofu simwambiani utamina nrono yiho tsaba mjohenda nansina urengo nansina ufungo ngamjosi hakomora bani mwambiyonizo ba yewa gani mwambiyonizo ba ngamjosa komore nende naoneze fami amjofanya yinsemeni shara hatudo mwezi huu yewa tundo mwezi huu amjomwambiani tizati juliza gashi na bderman ngwadojo report wajondrenge omwezi njuka henda sina ufanya muhadhara yinsemeni basi nitembeye la uleze fami ndini kauhenreje nge après nje nifanye voyage ya wendari mwa mihadhara hizo après ava ya 2024 dokati njuna ndo fanyeza mihadhara hizo yewa siwambiazo aizo tsikanze nrepete ngamjo sakomori yinseme na mitina kauti na uzingaro wala ntina ufanyilwa mushkil amjo komarengweni amjo swaloba janani ni swali homtsangani nende washili ngamjo zunguso mijini wandu wajodo niwona nikaiho yunsemeni komori nridinrejei shansi na ufanya mihadhara isemeni yondo tuhenda la uleze jamaa waweno kafuta Jibril toyaja ewa kajamla toyaja yarende akahuja yunsemeni yafu Jibril hasa haja hapa shenza yeze mihadhara aribudo ja apre skandali mjulizeni imnapuwa uonge njose habari zenu yaukana ngamjosa komori 2 fois avant ya 2024 yabo namrushile pere ya mwando
yosa tijuliza gashi na bderemani ngwajoja wandengo reporienzo anza cortege wala fijo ntuta ma cortege wala fijo wala mabunduki wala tjindrini wala ntuta cortege wala fijo mjenda normali wira ya normali tende kabata tamushkila mtsikani harara ngoto fungwa kabata mafungwa inzi 2017 mkana baraka inzi 2017 mkana baraka ngasi 2022 watukufu wa Islamu tukandani mjulizani za habari hizo ka amdo sakomori 2 fois ava ya 2024 amjenda 2 fois komori sheya mwando ntinofanya muhadhara amtsohenda na tembeye na uliyo wando ndinreje shandugo za mihadhara izonga zodoje apre shaba hando tsende mrende ya tembeye na uliyo wando mwezi hindi zaiti ndo mwezi zaiti ndo mwezi ndo watukufu zaiti ti utu yinu wala ti September tukandani mbiyenye wengojo kaenda nini ti utu ti September zahemjo heda shati utu wala ti September mwezi ndini rahampa kati programme zendongo shatikandani mtulizeni mke makini mratikene harara bofunga siwa hara na mke makini mtikane harara wala uhara wala hindini yonde nsi ya hatu sotsi pia yonde nsi ya hatu mrufa hensi ya haye mrulo ya hensi ya haye mranzi wa hensi ya haye mtikane harara ba yonde nsi ya hatu sotsi pia na ikenjema na ikembi yonde nsi ya hatu na ikene mavama na wema na ikane wai yonde nsi ya hatu mtikani harara fundi ngojenda warengwa kabatiza urengwa ngojo funga batiza ufungwa tsamba mjohenda bwa komoro yewa ikatsamba miufanya ndabyoga mjoke katsamba miufanya bwa tukufu ngono wakati ula na milonga mtsahani fungwa notende fatuzaba yewa wakati ula na milonga fundi ngutsa yafungwa na mena soke kausingo jo fungwa katila psisi joka mono nafungwa tiziju notambilo na jasa komoro kango fungwa notambanga mjo yewa mzitole ushahidi tambilwazo hata zango kawenguli ndo ajafungwa direct tsambiwazo muzisenga mjambili wakatule na kaenda tsambiwazo kama ndo nafungwa tsambiwazo sinongopi ya ukangutsa wa yafungwa notende ngono katina kautsani fungwa na henda kutujwa ba aizo mtsikani harara kabatiza ufungwa wanda za mushike mtsikani harara ngatuenda komora sasa mwambia nzengo hizo na mkemakini bwa tukufu na mkemakini fundi ngamjo oharimwa yele suala leno gamjo harima le suala la jiri komori numero 3 Mwenyezi Mungu yarnikeza khairi yarnikeza baraka Mwenyezi Mungu yarnike maisha mema Mwenyezi Mungu yarnike unono Mwenyezi Mungu yarnike bahati njema watukufu wa Islamu gamjuri nika mna dakika rinjio harima le suala hilo ngarjuli rat jalo hadi sapre gamjoka nyuna nza haku wena mndu kutoka muhareka ishanga msokomori na rehensele swala lo baraho wakati usiara kojaja tsindo mwezenu tsindo ujao na rehensi wakale swala lo kalijenga rjuli hadisi wazima mrati jo ji komplika basa bofunga mimuhara bof na rehensele swala lo baraho wakati kojaja mndu kado jitabishe roho kandongo zija uraza tsuhuji mndu nala tranquille bofundi ngamjuhara mwe dese shatikazani mwambie mtu atila linahamu fondi ni siri ya oho komoro hoti sina confiance tisija usendreja na rehense debayo retwe hadisi apre manati soenda basa ntuenda vanga utu ntuenda utu tinakaenda September yabo mrati janketa jitabisha bofundi raho wakati kojacha amjomambiane kanga mwetu yawe kanga debate hadisi rembe bofundi na refenja utse ngarjo hadisi apre rishiliane apre rabi bofundi yabo jauja erto hadisi apre be yotila vasabona rense debayo mananga mjokanyu univenza nyunanza hamnyezi Mungu yabo kamjojanza ni hundwani tabu ngabiyonga mjokanyu unanza hamnyezi Mungu kamjojo jibwani hundwani tabu kamjojo jibiwani hundwani tabu kamjojo jibiwa hizo na rense alabelo ngalijao zaeka litihule shanga lijao shaka litihule abona tuhantu bo wakati nga ujao haina ndongongizo no wakati dosokanga mjosa komori ava ya 2024 deux fois ava ya 2024 watukufu wa Islamu wa khairi wa imani ngamjuni samihi ngarinjo harmale swala lini na mwaneze habari za jiri ho komora basa subhanallah bof amandisu na mwambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ngeni bule video fundi bule video inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wafuti repete tina urepeta basi fundi ngo repete tina urepete abasanga munju balla swala laka muhimu abasanga munju inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ngamonzo nyotsi pia mwambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun zabarindini au ke video inonge wenesawo kana wandu wasangwa laani hao zila zangamize banu Israeli sazi wasuli komori mtume alayhi salatu wassalam hapo kana inna awwala fitnatin fi bani Israel kanat fi nisa au kama qala alayhi salatu wassalam le fitna la kauchongeza wandu wangamia
wandiso kufuru Mwenyezi Mungu wangamiziwa walaaniwa harimwe banu Israeli yandisa harimwa mwanamshe mtumama mwanamshe de yandisa upotezo wandu fitna ampibliki nrongowo za tustahiki wandu wadunguye ritmu wangamia fitna landisa harimwa mwanamshe mtumama mtumende hamba ukanyidwe banu Israila ima Yahudi waladungo fumuloka walaani wawajau watabisha mtume Musa wafanjau wakanza uwe mtume Isa nidwishia baso wandu wao imana walaaniwa ile ye fitna yandisa harima mtumama mtumama na mshaua aonusaka katsura mru hajitolea handisa uchamfu na tabiyambi zilo kinyume ne malezi zilo kinyume ne dini zilo kinyume no binadamu wandu wadungo ritmu wangamia hizo ndeza jiri Komori zinu zijira mpibliki uchamba ufutiro nesa video inu jira mpibliki harimwa bangwe mintswelewe mafundi wa Komori zinu zijiri wadaza ntswelewa owandu wa homjini hunu wa ono zinu wadaza mintswelewa owa baba walo hotengweni hunu atanga watala wakaza kofia wahimingu angali yao wadaza mintswelewa owadzaze wakamili wamba wa amini mkuu walo hotengweni hula waona wazinu wahima warema umakoti na makamera wa filme wa mintswelewa ebano usilamu ndaubi narangalie bwa tukufu wa Islamu njoni sami narangalie bwa tukufu wa Islamu izonde zijiri yo Komori na mwangali ampibliki bofu izonde nzelaana yonde namna zi habari zijiro Komori ampibliki na mwangalie yuho ampibliki anro rahimi gono wanawashe sawa waheya mwana mshamandaye ngufanyo hama ngufanyo na mwana mmeho tengweni yuho harima bangu bwa Komori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ilo bangu ampibliki gono ilo bangu ampibliki hosoni mwe dunia wandu wahimi ngwa jili wongu aremo makoti ngamonao na mwone ngamonao na mwangalie ngamonao la ilaha illallah njoni saminge ntiye video tena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun amtuye video ili mwenendo amjoni samibo nazia yani vando mahala owa Komori rawaswiti hununga zija Grand Komori ngazija yote ngweni yoketsida honi jwamilo yo sekre na msitiri yotsida honi jeke yo sitara ya mndu bofuna risitiri yane yotsida honi yankashi shayo ampibliki bo bangweni lile bangwe la mji bangwe wanawashe waheya ho turubini wafanyoze twabiyambizo ho turubini bofu sidahoni wafanyoze twabiyambizo ho turubini ho usonimo umma harimwansi ya Kiislamu harimwansi yamba wowe Islamu waloma fundi wa dini waloma imamu wa dini waloma kadhi waloma naibu waloma zefu wa miji walowa baba wa manotablu walowa baba wa sheo walowa zazi kabati hata mbamria tuamba ezinto biendini zila zaka upoteza ya umata zinu gamrejezo mwangalia ndo mbulioba amjobule mwenendo vita na mwangalia bwa tukufu gamwana bwa tukufu izonde ze tabia zijiro yuho Komori subhanallah alazim ampibliki mwanao wandungo waremu makoti na zigelegele na ujibiwa wanduahimi ngamonao wanduahimi wazingiza rumale bangwe na udowa ati ya mfijo ngamonao ampibliki harima bangwe ngamonao ze tobia imbizo yonde namna wa Komori rawaswiti ampibliki harima bangwe hosoni mwe dunia ngamonao mwanamshe nguheyo mwanamshe hamandaye hosoni mwe dunia mwanamshe nguheyo mwanamshe hamandaye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mwanamshe mtumama asihe mtumama mbele ya wanadamu mbele ya umma mtumama nguheyo mwana mshamanda hotengweni
inuti mru loda honi sekre waiti mru jokamba hakana video itawa waiti mru yakana telefoni yatawa waiti mru yakana portable yatawa ike haji filme itawa haungabo mru aduyi harenge shainu ngefanye wawa am public harimabangu wadzadze wahimi ngwaremo makoti owana wahimi owanatiti wahimi ngwangaliao wadzadze wala wanashe majenwala uwababa wahimi na ufilme na makoti harimanti ya Kiislamu bofu ngamrejezo bofu utite video lazima riwoneze kufuru zinurizilaha bofu ilfo ejamba bofu kutowe darasa inde darasa do haraza zambizi ekanja haraza zambizi ngamjoziswa ko soni mu Mwenyezi Mungu ye mafundiwa lokomori watu subuti wa zamba mamzambo mimi bofu ekowa loho mjini hunu kwa subuti wa zamba minga mzambo bofu ekakwa tusubuti minga mzambo ngamlaani sonti pia narlaani shetendoshe bofu zinde zangamize banu Israeli mwanamshi hatwandisa wanaume wadungwe ritmu basi banu Israeli yangamia tazino zandisa mwanamshi ngujuvuruzo tengweni harimwa baanga public ya hemwana mshamanda yiho tengweni ya dufanya hama balangula nayo tengweni netobia mbizila wanduwe wona na watotowe wona na wababawe wona na wadzadzewe wona werema makoti c'est la honte bofu c'est la honte boya kabando mahalensi ya hatu ya waswili c'est la honte bofu wallahi c'est la honte fundi c'est la honte c'est la honte fundi c'est la honte c'est la honte bofu c'est la honte inu honte en public c'est la honte wanungware mu makotsi na wapepeya na urema zigelegele nikamtsona ngware mu zigelegele na wapepeya na wa shangiria bari kamtsu wa washanga mona en public harima umma wamba wa islam quel akhlaq quel tabia quel ulez quel comportement yango wapepe yao na watia shime na mfanye hotengweni na mfanyeze tabia hotengweni na mfanyeze la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul subhanallah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah yema fundi wa loho mjini humlalaje yema fundi mlonga zija mlalaje yema fundi mloko mori mlalaje matuji hunra ho mjini hulabaza yema dhamana wadini mlalaje matujihunra ho mjini hulabasa matujihunra mwa jivurizo mjini hula mwarengo wandu walabasa mbati jorera lebaya ezintobia ndazibije c'est la première fois nzinazalwa niziona minja parone ejazinu ranzinazalwa tengweni watsina uhara watsina uria watsina hata susi wandu wazingizwa hobangweni wafanye tabiyambi wanashe na wanawashe watumama na watumama na wandu werema makoti na wapepea na ufanya non c'est fini là bofu ekamido amba c'est la fin du monde abasa ti fin du monde abahande akhira ça commencer le akhira bofu ekamido amba fin du monde abahati fin du monde abasa c'est ye akhira yandis c'est le akhira qui a commencé. Subhanallah alazim. Maudu ngarjo ujuharambe leba ya lamgulecha. Maudu ngojo shabwa jesikloni rishemeze. Maudu ngabo tabu ya nsohole rishemeze. Maudu ngabo tabu ya nzaya rishemeze. Ze tabu za reme komori. Renda hata nsohole wandu watabiha. Hata sima ya utowa wandu watabiha. Darasa. Ngasina materiali ranzori zibiho mijini risaritangaza. Ngasina 5 jours wandu hatuwa lalo harimaze magaze hotso reserve ze materiali yiso ndesima wiyo ranzi yesima yandiso ubahulwa ranzi juzu kola duwani yo sima ya utowa hamba nyumba basabu mrunge hamabala yo sima mrunge hamabala ngutsa ho diama na dhahabu na lulu yo sima ya utobonda mrunge hama ngutsa ho diama wandu hatungo harimaze magaze wa reserve yesimani so bahulwa mrungu reserve harime magaze amanzo toni ngabi mtiyari mwe listi amanzo toni ngabi yo tsambanga sina 4 jours ye mabeni ranzori bahizeze material ndo mijini kartujo wea
au keze magaze kabati yesima kabato magaze eya haja mrungu anziho listi yaboritilo hari maze listi ngarilindawe yibahulwa iliwa sawaranzi hari maze magaze zote urinikaze sima iyo sima ya utsobonda tabu hata sima uyobonda ya materieli ngoishabo ngarilalikawe ze magaze wa reserveze ze materieli nawe mapesa ngasinara nzore biharumwe mije misihiri sha dotsohunde materieli subhanallah womtsanga kabatu karibeni ndilarenge mtsanga ba mrungu reserverance mrungu reserve yarengera ndevu na tijije naje won subhanallah aizo tabu hamandizo rendirendele na ukufuru rendele na uaswi rendele na ukufuru Mwenyezi Mungu na uaswi inoti inuhatwari tabu ya mbahindu tabu ya maisha tabu ya indini ya uviolo wana na ndongombi ye baba nungarilenda undaibitsena wana wa viole wa uchafu tabiyambi alafu abasarditse na riwaswilitse na basa daraja ye daraja ra waswili ya basa deze tabiyambi zino hotengweni alafu kabatu josubuti ya zambe abo fundika kuja zamba ndo kwa tajo zijua dazibe tujo zijulu fundika kwa kawala guwa tongo hizo video hiyo vavu tungeza watu wengi waone wabahweneza ndongombi roneza ndongombi Firauna sovumulwa rumwe Qur'ani nende Qur'ani Hamana zivumulwa rumwe Qur'ani rijue za Hamana iliritawe zinunga zijura mpubliki ndemana na komonesa ne video mmone mtujoisha hadisuka bofu bese womri afanya ndongo dahoni sidahoni do harimwa le baango ya mpubliki bo bangweni rawadzadzengo yabongwa himi ngwarimwe zigelegele na uta kuruaji na upepeya na wanaume na watoto ngamona we namna za tabia zaendelea Mwenyezi Mungu na riauni bahakika ngasihule watukufu ngamjozia